Assalamu alaikum. Hurmatly Nuqat Xorjimot kanalı katılımcıları. Bugün günge 25 oktyabr 2022 yıldагы ekінші күндегі ертеңмененки курстар көрсөтөбүз. Ертеңмененки курстар кандай болуп калды экен? Сизге ошол жерден маалымат беребиз. Баарыңыздарга Nuqat шаарынан баарыңыздарга жолугубузду салам айтабыз. Комментарий жазып, лайк басып коюңуздар бизге колдоо иретинде. Бизден алыстабаңыздар. Biz daima sizlerin hizmetinizde razı. Sizlerge birinci biz Bakay Bank'a gelip Bakay Bank'ta kurslar kanday eken şol yerden malumat veririz. Hurmatly tuğanlar, bugün birinci biz Bakay Bank'a gelip Bakay Bank'ta 83 so'm dollar, 81 so'm 80 euro, 1 so'm 38,5 tien rubil eken. Hurmatly tuğanlar, rubilin özgörüşü yok. Keçegi birinci gündeki değil eken. Hurmatly tuğanlar, biz Aziya Bank'a gelip Aziya Bank'ta 83 so'm dollar, 81 so'm 70 euro, 1 so'm 25 tien 1 so'm 38,5 tien rubil eken. Hurmatly tuğanlar, Aziya Bank'ta şonda eken. Hurmatly tuğanlar, valutalarını jana keldik. 83 so'm 50 tien dollar, 1 so'm 31,5 tien rubil, Kazak tengesi 12 tien, Özbekistan 72 tien eken. 72 tien. Şol. Hazır başka banklar var, başka banklara bilip berебиз. Hurmatly tuğanlar, biz hazır Ekoislam Bank'a keldik. Ekoislam Bank'ta 81 so'm 90 tien dollar, 80 so'm 50 tien euro, 1 so'm 38,5 tien rubil eken. Hurmatly tuğanlar, rubil Aziya Bank'ta bir değil eken. Hurmatly tuğanlar, Aziya Bank'ta dollar kımmatroq eken. Şol жерге бара алмайсыздар болот экен. Hurmatly tuğanlar. Hurmatly tuğanlar, biz hazır Finka Bank'a geldik. Finka Bank'ta 83 so'm dollar, 81 so'm 80 tien euro, rubil olsa 1,326 eken. Rubil bu жерде sal kımmatroq eken. Şu жерге kele алмайсыздар болот экен. Hurmatly tuğanlar. Şunu menен бүгүнкү Nuqat Xorjimot kanalı sizler menен abetlikçe koşuşat. İş gününüzler iyilikte olsun. Daha Allah nasip etsa görüşüp olası. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demek için. Barınızlar men Nuqat Xorjimot kanalı koşuşat. Barınızlar жақсы көріп жана сыйлайбыз.